мына қазақ бір туғандардың чат GPT-си ғой, живой. Excuse me, sir, where are you from? Hello, I'm from Almaty, born and Oh, raised really? here. Are you a Catholic? Yeah, I was born here in That's Almaty. good. You speak brilliant English. Thank you. Yeah, I try to do my best. I work as an interpreter, so I Wow. kind of need to speak What English. other for my languages do job. you speak? I can speak French, Spanish. Ah, tu parles français? Oui, je parle français. J'ai appris le français il y a plus de 10 ans, mais oui, de temps en temps, quand j'arrive à l'utiliser, à chaque fois quand j'ai l'opportunité, c'est toujours un plaisir de Et comment tu d'avoir t'appelles? le français. Je m'appelle Amir. Ah, je m'appelle Madi. Yeah, enchanté. Enchanté. Oui, oui. Le pareil. Quelle autre langue que tu parles? Oui, voilà, je parle un peu espagnol, un peu allemand. ¿Hablas español también? Sí, sí, el castellano, yo creo que qué bueno. el español, el castellano, Sí, como sí, dicen el castellano. los argentinos, pero, viste, no solo los argentinos, también vale. los uruguayos. Hay gente que dice Sí, qué bueno. español. Nosotros no hablamos así para nada, hablamos el castellano, ¿sabes? Sí, vale. Bueno, yo tengo una más pregunta para ti. Claro. Es que, ¿qué es tu mensaje que tienes para el mundo? Que quieres decir para el mundo? Bueno, yo creo Y che puedes decirlo probablemente in otra lingua. in altra lingua. Beh, il messaggio, diciamo, il recato che volevo dire è semplicemente ogni giorno cercare di fare del suo meglio per poter sviluppare la sua capacità mentale, la sua anche lo stato d'animo, mantenere questo atteggiamento positivo e poi vedremo che cosa succederà. Por favor, grazie. Kannst du Deutsch? Ja, Ja, sprechen Sie Deutsch. ich kann ein bisschen Deutsch. Also leider hatte ich keine Gelegenheiten, um mein Deutsch zu üben. Also meistens arbeiten wir mit Russisch, Englisch oder umgekehrt. Also manchmal arbeite ich mit Spanisch auch. Aber also jeden Tag, also ich hätte gern diese Gelegenheit, natürlich mein Deutsch täglich zu üben. Türkçe'de az maz konuşabilir misiniz? Amir Bey? Tabii ki, çünkü turist olarak Türkiye'de 8 defa gezdim. Yaşadınız mı yani? İstanbul şehrinde mi yani? Orada Başka- yaşamadım ama turist olarak gezdim. İstanbul, Antalya, Fethiye gerçekten çok güzel ülke ama ve Güzelmiş Türk yani. insanlar onlar misafirperver, yardımcı-sever insanlar. Evet. Amir Mырза, bir сұрақ бар қазақ тілінде. Әрине. Тіл үйренушілерге қандай кеңес берер едіңіз? Негізі тіл үйрену ол өте ұзақ мерзімді процесс. Егер де аз-аздан дұрыс методикамен біз бәріміз әртүрлі тілдерді үйрене аламыз. Үйрене аламыз. Да. Өте Ұзақ күшті. мерзімді процесс. Иә, рас, Да, да. өте келісемін. Рахмет.